Assalamu alaikum туғандар. Азыр Солнцевый метроға келдік. Авиаторов 13 строение 16-ға туғандар. Машинан кішіне бір жел тырықтып атқан. Ошоға көрсөтөйүн деп келдім. Ачык эле айтайын, реклама туғандар. Авиаторов 13 строение 16-да. Келгенде эле мына биринчи бокс. Ушул жерге келсеңиздер, жеңишек бар, Надыр уста өзү күтүп алат туғандар. Өткөндө видеода айтканбыз май 2500 деп. Анан кийин комментарий жазылган, бардык эле жерде 2500ден деп. Ошого азыр Надырга келдим. Надыр, салам алейкум. Май канча? Майда 2000. 2000. Лукойл май туғандар. 2000ден бір фильтри менен келе бересиңер 2000 рубль алмаш берет. Өткөндө 2500 болгон. Эми 2000 кылып атасыңдар. Телефон номерин жана адресин экранга жазып койдум. Зона кылып да келсеңер боло берет. Анан ошондой эле Солярский, Риого, Полого мына жерде наличие жандай ходовой запчастары бар. Эгерде жок болгон болсо, магазинден дагы алып кеп берип заказ кылып бере берет туғандар. Ошол туғандар, эгерде кимде ким ходовой кылыш керек болсо, мотор кылыш керек болгон болсо, майлардын түрлөрү бар, май алмаш керек болсо, келе бересиңер. Авиаторов 13 строение 16, телефон номерин жана адресин экранга жазып койдум. Келерден мурун зона кылып келсеңер болот. Келе бересиңер, силерди күтөбүз. Биринчи заказ таштадык. 8 минутта дейчи. 260 рубль. Жумушта баштадык. Саат 2ден 5 минут өттү. Почти саат 2де чыктык жумушка бетте. Ассаламу алейкум. Достор, туғандар, амансыздарбы. Кудай буйрса жумушты баштадык. Смена тартпаганыма өтө көп болуп кетти. Где-то 15 күндөй болду окшойт. Бүгүн самозанчы менен иштейбиз. Иштей эле билем. Мынаке, самозанчы. Промокод чандырып койдум. 12 саатка. Булар туртурасын кийин шашпай иштетебиз 12 сааттыктарды. Анан сразу эле айтып коеюнчу. Достор, мына экранга турган менин кодум. Эгерде самозанчы офиске барарда уланам десеңиздер, меникин жазып улансаңыздар болот. 12 сааттыктан 2 штук силерге берет, 12 сааттан 1 штук мага берет. Ошо мага пайда, ошо 12 сааттан 1 штук мага пайда. Анан ыраазычылык иретинде 500 рубль менен силерге картаңарга чай ичип алат деп которуп коем. Мен кое бербей койду чыгайын десем. Ошол анан Кудайга шүгүр кошулуп атат да. Кудай эле көрсөтүп коеюн. Мынакей. Мына кошулгандар, мына Бахрамжан жазды мага WhatsApp'тан. Эргешов Умар дейт, Самарбек, Мураз, Султаназар өткөндө жазган. Кыялбек, Кылычбек, Эдисбек. Короче, мына аткара электер, аткарып койгула тугандар. Арапов Марс дейт. Бул канчасына чейин? Кетсе болбойт экен да. Короче, булар 1 айга эле берилет, силер улангандан кийин. 1 айдын ичинде 10 заказ аткарып алсаңар, 12 саат силерге дагы жок, мага дагы жок да. Ошого 12 саатты иштеп койгула. 10 заказ кылып койгула. Промокод алып койсоңар кийин шашпоо, промокод иштете бересиңер. Ошого менин кодум жазып улангандар көрүп аткан болсоңор 10 заказ кылып койгула. 12 сааттыкты алып койсоңар. Так, бүгүн воскресенье күнгө. Паркмен иштесем деп карасам неме жок, иштин кызыгы жок, анан бир промокод иштетип кое берейинчи. По-любому иш жок экен го. Ишне жакшыраак иштейли деп неме кылдым. 1 рубль алды. 260ка келдим, 259 калды. Баланс 258 дейт. Ошол, кеттик анда биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн иш кандай болсо сиздер менен чогуу көрөбүз. Жолдун мына бетине токтот дейт. Мына Китай көрөттөчү.
тиги набережныйга жетпей. Ал жагына гана токтойм мен. 17 минутада 562-ге. Артта пешоходдон булар өзүнүн арага барыш керек. Пешоходдон өтүп кетсем тырың-пырың дейт, тоо калдым. Ойдан кылсаң кылат мени. Азыр видеону коюп коем. Бурулуп атсам встречкада бир кыз турат го. Мен мына жерден солго бурулайын деп атсам машина турат. Мен не то бурулам деп ойлонуп калып турбадан нормально деп бурсам турат го мындан да. Мен встречкада. Марак айтып бердим. Анан өзү түшүнүп калып чеке жылды. Кыз кишкен да. Знакты карабай эле кирип алганбы. Анан да тагам келип атат. Мына четте турган экен да. Тагдырым эмне болот десең эле, адашып кирип алды дейм. Атайлады. Билген жок. Центр навигатор иштебейт. Мен өзүм Ё-моё. Ман бергенин карагыла. Ушу Кремль деген дагы чотого дейм да мага. Мына жерде экен да. Мейли. Короче, встречкада бир кыз турат го. Мерсибим, не байкабай калдым машинасын. Мен не то жүрүп алдым деп коркуп кеттим. Мен карасам мен нормально экен, көрсө ал кыз не то мен жолума түшүп алыптыр. Нарак ДПС турган экен. Кийин басып келди го. Балык кармагандай эле болду да. Алхамдулилlah кечип кала. На. GPS иштебейт, каякта жүрөт билбейм. Так азыр Китай көрүп турат, артта жүрөт, каякта жүрөт. Артта жүрөт. Ал жака бурулуп берели, анан оңдоп калса заказ алабыз. Вай, ана келдик да карагылачы. Жети дейт. Китай город метродон Римскийге чейин келдим. GPS келбей койду. Китай город жаман катыйт да, барсаң кетип калат. Бир жактарга чай ичкени. Римскийге келдим. Жигер экөөбүз турабыз. Delivery. Мына жерге келди. Накыбетте турат. Мына жака бурулайын дагы. Дайрак басып заказ алып жандырайын. Ошондо келсе да. Жака бурулайм жигер. Şu GPS ушинтип тупит атат, надайыл. İşteriz, айла жок, не кылабыз. Gündür ötüp öyde oldu жалган жашоо өмүрдө. Сыноо үчүн келиптир биз убактылуу өмүргө. Кадырлайлы замандашым бир келүүчү өмүргө. Жашап өтсөк бул жалганда кир калтырбай көңүлгө. Бүгүн барбыз бул жашоодо убактылуу конокпуз. Эртең эле урпактарга айтылуучу жомокпуз. Сыноо берип сынап жатты турмуш бизди камчылап. Билинбестен өмүр чиркин суу сыяктуу агылар. Бүгүн барбыз бул жашоодо убактылуу конокпуз. Эртең эле урпактарга айтылуучу жомокпуз. Сыноо берип сынап жатты турмуш бизди камчылап. Билинбестен өмүр чиркин суу сыяктуу агылар. Tamam, kenger сүйлөшөбүз го. Здравствуйте. Троицк, да? Что-то вы включаете бесплатное ожидание, сами еще не подъехали ко мне. Я когда подъехал, потом включил. Мне уже приходит, что вы меня ждете, я уже вам и набирала, поэтому. Нет. Ну, странно, я еще стою-то. Вроде вы мне не звонили. Это я вам звонила, потому что Нет, не звонили. набрала. Тут смотрю, машина заезжает во двор, думаю, ну понятно. Я отключила. Троицк, да? Да. Вот ты вообще кто такой, чтобы мои нервы беспокоить, а? Ты кто такой, чтобы мои нервы злить, а? Кто такой? Вот, чтобы мои нервы, вот личные мои нервы злить. Ушуга окшогон пассажирлер жаман күйгүзөт да. Келгениме деле нааразы болуп кеттим. 5 саатта.
1377 дейді. Сразу пайдаланбас қойыншы. Чекер. Дайлы осы қойыншы. Мен жетіп тұрып, ана наместен остында. Келбей тұрып, не басасың дейді, тоға қылды. Кәмпірлерін шындай да. Как будто ақша платный ожидание өте көп қосылып кетеді қандай. Анан, сілер қантесіңер, мындай ғой. Пассажирлер шығады, отырғанда жолда кетіп отырсақ. Шүкірі береді қойып, не деп жооп бересіңер? Башым шайқап қоймай, мысалы, нормально кеттасың, өзінчеле наразы де, жашоосуна наразы да. Дей береді, құлақтың түгінде шапалақтан берсең, наразы. Өздерінчеле наразы, нормально кеттасың, жашоосуна наразы болар. Айлем заказ беріп қалсын ем, Тройскке келдім, айтпай қалдым, Тройскке. Не келдім білбеймін, өтпей қалдым. Тройск. Тройск. Заказ берем. Шындай тауындар. Жақшы промокод бар деп қоға. Анан кейін айтам. Кеттік. Кейін айтайыншы. Жаным деп күн арам, күнде саға барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менден салам. Мені сен алдап, барам десем барам. Сүйдім сені күн арам. Жаным деп күн арам, күнде саға барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менден салам. Мені сен алдап, барам десем барам. Сүйдім сені күн арам. Айылыңа барып күнде қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Емін саға болырымды арынадым, арынадым. Айылыңа барып күнде қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Емін саға болырымды арынадым, арынадым. Какой подъезд? Девушка, мы приехали. Какой подъезд? Так. Вот здесь вот. Здесь? Так, для какого мы подъедем? Так, а где мы? Биберевская, 17. Так, можно дальше, пожалуйста, проехать? Это 7-й подъезд. Да, да, да. Вам какой подъезд? Пожалуйста, все доброго. Сасып кетті, о сасып. Мұның ұқтағанын деле байқабай қалып тұрмын мен. Сасып кетіп тұр ғой. 31 минутада. Қанша жігер? 704 дейді. Короче, әйнектерді ашып қойыншы. Жаман сасып кетті. Машинасы тұтан кетті ғой. Жана отыру дағы бір башқа шашыдан кетті. Осыр көрді. Жашылы қыз екен, бөбөк екен. Мен семена тартып атқанын ұмытып қалыппын, тартпағаныма қашты 2 жұма болды, 15 күн болды семена тартпағаныма. Жаңағы истира болды. Қаяғылы. Короче, чип кеттім, ұмытып қалдым мен қаяққа барғанымдағы. Ал жақтан сразу еле Москваға ерді. Тас құрсақ ашып кетті, ona қыз аяқ кетті атқой. Құрсақ ашып кетті, чапай ішіп қайдамы центрге келіп, центрден бер қалып, тартамда ұмытып қалыппын. Есте жоқ. Линия қой ол, коэффициент жоқ, жақшы да промокод бар деп қол, коэффициент жоқ, ептеп-септеулі жүрем. Линия қой ол, бісмілла. Мұна курьерлер жүрек түсіре тұрған болды. Кеше қоттан велосипедмен ұрыр өтіп кетті, сүзіп кетейін дедім, аз қалды.
29 минутада 1100ге келдім. Люберцаға келіп қалдым. Люберцаға. Секін Москваға пажаламды басайлы. Мына жерге қойып тұрайыншы мен. Ешкім үн шықпастырам, мына жерге қойылы. Секін пажаламды басалы. Қандай дейсіңер? Ана мұнаға сайлы бағыла жігіттер. Сайылмай жоқ. Тренировка бассам, сайлы өршіле, жөнле жүрі өрші, қысып жөнле жүрі өрші. Бастан толық басшы деп. Толық бассам, штраф жасады, өткенде көрдім, 5 рубль штраф алдым. 2 жол тренировка жасасаң, штраф алсаң, право решение. Мындан да жүрені кішіне күнден тосатты. Мынаға шторканы қадай алба қойдым, менші мынаға қарма ойдады. Мынаға қарма ойдады, жадан пластигі, мынаға қарма ойдады. Қантып қарматқандар білгендер болса жазып қойсаңар зыңқ болады еле да. Bağırma oydadı. Şimdi yerim geride kaldı. Tazlaşım gerek ekan. Şunday. Ekinci adresin görünbөгөн ушунусу чаманда. Королев коюлуп калдым, Барып маместен бассаң, Королев дейт кой. Ё-моё. 41 минутада 1225ке. Ишенип кое бергиле. Мен промокод менен 12 саат промокод менен анча иштей албадым. Бүгін воскресенье барды демалып атат. Иш жок. Ошентсе да 12 сааттык мен анча иштей албадым да кыскасы. Нанып туруп пажаламды басабыз центрге. Саат 11-ден 25 өттү. Промокод бүткөнгө чейин иштейм, Кудай бурса экен. Үйгө домой. Буюрса эртең да чыгып туруп, да бир 12 сааттык промокодду жандырып туруп, калып коелу. Монда жерге келдім, арасаңар, айылды, Бұл ойым дере болып қалыпты. Ойлем, 37 минут адайды, центрге чейін. Секен айда ап заказ бесе береді болса пустой. Мейінге қоябыз. Ошо екінші адресті қантып көрсете тұрған қылбасы болады. Платинаны подряд 3 ай алсаң, екінші адресін көрініп қалады дейді. Шол чын бі? Sen ұқтым да мен. Ah kara kaş, özüngü suyup yürek bas. Ah kara kaş, özüngü suyup yürek bas. Bir anasıyız, bütmösünüz, daim var bol kara kaş. Bir anasıyız, bütmösünüz, Huda çamlarında. Görgönde canıdan adaşı akıllı, yüreğim tolkundadı. Ay yüzün gelişken tüşkönde ve işte yerini toyduladı. Görgönde canıdan adaşı akıllı, yüreğim tolkundadı. Ay yüzün gelişken tüşkönde ve işte yerini toyduladı. Ah kara kaş, özüngü suyup yürek bas. Мына навигатордары қола. Мына үйде көрсөткөн. 3-ді қылып көрсөттү, же 9-ды қылып көрсөттү, же 5-ді. Мына навигаторын көрсөткөнүн карасаңар, базар жок. Дөддерский кылып көрсөтүп койду да, карасаңар. Мына кара кола. Поверните направо. Болду жигер. Сиздер да навигатордан көрсөңөр мынаны. Мына площадь Гагарина метро жак. Короче, үйгө 24 минута калды. Мен промокодум 1-ден 54 өткөндө бүтөт. Азыр 1-ден 27 өттү. Пажалам басып койдум бул жака. Промокод бар го. Дамайдан көрө пажалам басайын. Берсе берет, бербесе жок. Иште жыйынтыктай ырайлы. Промокод менен да кыйрат иштей албадым. Ашып барса 10 да. Азыр көрөбүз. Пробег 330 км жүрүп койдум. 10,5 саат болду чыкканыма. Машина жүрүп турганда 10,5 саат болду. 12 саат. Чай ичип, нарак берак кылып, эс алып ошо. Башта 12 саат болду. 12ден кийин 1129, 12ге чейин 8500. Ошондо 9700 болуп калат экен. Мына заказдар мисалы 927, 1225, 760, 1132, 704, 777, 871, 1372, 562, 260. Только ушундай. Шол заказдар. Одан кийинкиси 447, акыркысы 682.
Бұлардан ошо 1 рубль комиссия алды. Ошол промокод мынакей. 1ден 50 төлөп өткөн деп бүтөт. Промокод жазып, мынаны жазып кошулуп иштесеңиздер болот. 57-47-лүк промокод алсаңар болот. Мыналар кыла электер, кыла же жигиттер, пожалуйста. Иштеп коебуз. Биринчиси мен ушундай туугандар. Кийинки видеону жолукканча анда. Ассаламу алейкум. Тынч болуңар, аман болуңар. Видеого лайктан басып, каналга катуу элек болсоңор катталып коебуз, Тынч болуңар.